Adom TV Badwam na uguso ehwe no unse ne yasesem ene de ye guest ayenye omunyo so omunti omu ase obi ase da boa no ho bae ti me de me wo mu kakra in between bi na ma be pass through ni nyina no festive season na ye wo mu nti no ai pese mo so munya vibes no from others enye nwu nko ano mo to mo so timi ye de ma ba ko mienu bi ai na de bia ye di san komo yi se maka cho se GOLDBOD jewelry omo ye December campaign ai e ma ye mu show na gold de ne board den we mu ne ko busabo no because to papa na e better than ubeto 3 man no akosesa especially ring no we ya ni no ayi ato ho na me ko dware no ayi ubeyi we na refi na afi na akwakoyira but so gbowura mu ye GOLDBOD jewelry a ube she chain no ko dware e show oye bibie show empa se de tia nete na ne menye menua ma ho fefo e wa haja me maka kyerem no omo na wo ho nti no omo ebetumi a kyerɛ mu ye pa Adom Smith and Josephine abna don ko e wa ha e ma pa me mo akwaba e mo official panso afisa se na mo ho ofese ya na nkwane ahoden eguso ekura mo GOLDBOD jewelry anaka kono matetamu achepa na msende mu bai kani e gold ya anye kura kitwe ebe kura me na nka me de aye ma de bi ni ade ye da mo asemu mre mo ada age GOLDBOD jewelry yese mo ye December campaign e de enim se ebo no yo ha ye nim se ye ntume ma ho me starting free abna ho abna mpacho GOLDBOD jewelry adwoa sorry adwoa okay ye be chia ahwefo nyina ye mama afishia panso afise se ne etiase nyamia na mo boss ho ye de nyamia Adom me ho ye na GOLDBOD jewelry no December ye chese eye tourists mo beba Ghana bia ho ne beba na ho no mo beba no omo mbra no mo be charge ye wo package sunku bi e de mom afen so ye wo gift vouchers e wo ho ye gift vouchers will be 5,000 10,000 25,000 and 50,000 me patron so person we show bi ade you know cry give voucher no cry no cry no all blanket what you say wow it's nice okay nti mo for 5,000 10,000 25 in chire said they walk no you were 5 10 we are 5 we are 5 no we are 25 okay and we are 10 and 50,000 okay 50,000 wow and mama mra Josephine ho no so nchire ye nti me kura 5,000 there na chere say sa voucher ukura 5,000 voucher ya o de ma wadofo bia oba ye showroom a obeyi niema ne bo ene 5,000 ne ye pe okay sa na ukura 25 on so anipa no beyi niema okay ene ebo no eyepe okay tisana ekono okay tisana so na 10,000 ni ade yo enti GOLDBOD jewelry ade na wo ho a obinya ekura voucher bia obetumi de asesa adwoa oh ye wo asumade ye wo chain nya de beto wonsa wonan wa wo design nso a o de bag ye ne ye adwumanfo ne beka no ma hwe no ma ya ma design bia wa design bi o de ba mo betimi ayama no ye be ya ma they say bi o person o tro ne dingu ni chain so ye be ya ma kama and a gift voucher no so e valid for 6 months into see the ma na 6 months ni du na wanya na che say etwemu no nti e was so use na nye ebronya mre yi nko na ye ton gift voucher no anytime I be buy you bia no ubenya gift voucher ni bi actor and now betumi akoye website so na wakoye o shopping wo ho say bia traffic wo promo ntumi mpia bontia obetumi akọ website na wato ne a ope bia my website na jewelry.goldbod.gov.gh jewelry.goldbod.gov as in government .gov.gh ehonko ani baby as o person ni GOLDBOD they din kita ho a obetumi akọ your official social media handles ni nyina ye wo ho and I emphasize so say ye jewelry no ye pamacho ye ne large scale miners no in a year juma inti ye responsible sourcing that means omo hwe say omo di nhihye ya aban dia to was omo fendi so na omo nsey asase no
omo fa cyanide omo say yensuo no into wo tade if GOLDBOD fa hu ne say wo tade a in a way also all contributed to the fight against illegal mining. Sa na gold tablet no just for FM kakra and also gold tablets ne ye gold sika kokko krojen ya packaging ewo ade fefefe yi mu enti sa de we oto to ho a ubetumi de ache obi ubetumi de aye a source of investment oto we ene a let's assume say we 10,000 Ghana cedis oto we to ho in the next 2-3 years to come ubetumi anya times 2 of the price or almost half of the price enti encourage Ghana man nyina say mumra na mune ye medidwa na muntumi nto tablet infanto the tablet na de na meja mete tablet nim say bi ade bi ya bobɔ na tablet na me pacho eno na da de yi hu fefe sa ade demu ketwa sa eno na ye tablet no nti ono obe use ne say ye use ne say well we wo betumi ade abaya so ye ma ya nane ma wo de aye jiri okay open so a ebia with time ebia wo hu ache wo hia sika bi ntentem wo be sign de abaya so ye wa beton na wanya wo sika back I see yo tiano ne tablet no hu na no so the prices ne ye say and ebia ne bo ye wo 1 gram ye wo 5 ye wo 10 and ye wo 1 ounce and only 31 grams no okay bonus is per the week say gold price no ne ye de hwe nti as at this week no 1 gram no 2,250 and 5 grams no 10,700 me pacho and 10 grams no 19,800 and 31 grams no me fancy 63,000 Ghana cedis and I percent ko fo hu ne say wo je japade a enye dan card kwa na out me di to ho betumi ato gold nso di eja nchima no nti hu ne say ye japade a betumi di ato ho so no investment no exactly wow nti anu obi etimi ba ho obi etimi ba ho sa obi etimi bora gold jewelry ho but to sa na me I see na mo office no wo he yen office head office nankasa wo tema station okay udu baby a passport office wo na ye ne passport office the share wo ana say registrar general echi ho pe e ho na ubenyu ya so ye okay but ye can say once na mo ka say chain ne sa ne ma showrooms no so e wo he fa na ye wo bi wo makofi building ne kwan ne so ho do opa ho kakra bi a ye ne self for sale in a wo edan ba akumo Spencers and so ye wo new marina mall na ometi wo ho no ene ye wo tema Kumasi so ye wo branches mienu ba ko wo edum Ramzia Presby ho ena Prempeh the first airport so ye wo ho ene ye wo ba ko so wo East Legal old living room restaurant ho no sa area ho na hotel avenue obehu ye wo ho nso nti obi betimi aba ho make say bia window shopping bi na ja next time wasaba me patron obetumi aba abebisa o questions ni bibia won say go there ebi mu wo doubt kakra it's about obebisa o questions ni apese ohu bia your staff no mo wa abotre o mbenya time na wakasa chechire bibia mu acho nti time a wo be ready no na waba but before me kokra no then na ma GOLDBOD jewelry eye sonko from others the ma GOLDBOD jewelry eye sonko from others me say ye the gold project na ye juma okay say na me nua ba na chechire no ye to gold free of wa omo the right license so mo de be ye juma large scale miners e ho na ye to ye gold afen so ye company ba ko a o man Ghana ye si wo say ye ne ye hwe gold a wo Ghana so enti ye ne ma ye to nyina e ye pure gold afen so no ye pese Ghana ma nyina hu say enye chance nko an ye ye wo egudie bi gu ho a ebi ehu aye fin wo pese wo hohoro ho ye sa adwuma no wo ho wo pese wo egudie no wa sha wa bre design no every wani so wo pese onane na wo de ye bibi foforo ni nyina ye wo pese wo gya wo nana no enema nso a ye nkwala enema nyina wo ho enti bibia ye de esiesie ye ho
Emma ye hu ye di mu no wobenya ne nyina wo ya so ye wopɛ de wo de beto wasempo a ye bi as beads Emma enkrofo de to omasen enti GOLDBOD jewelry de ne wopɛ bia no ye betumi ayama wankasa nso wo design bia wo fen say ye ofe wakohu wo internet so wopɛ sɛ oba na ye ma wo a ye betumi aye afi nso ye tumi kura de udin etro ye tro udin eye necklace e de ma wo enti ye betre mu nyina mo mbra ya so ye na mo ne yen emedidwa ye da mase okay nice other services no kura no abobo sa GOLDBOD jewelry and I know AD enkomo showrooms no so market Canada nti we no showrooms ni nyina bi ne yakwa e benya vouchers ni nyina obenya bi e wo ho okay you we here so obeto 25,000 na asum enema ubeyi okay the shan F5 no F5 the director so over 5 aba be yi aha na mpacho wasem bi etwa so yo enti senia ya Canada no mombra na moni yendi nsanwoso na mu hu se yen nyoma no responsibly sourced gold nkwana yede ye okay enti wo ta wo ahotoso say our gold is free from child labor cyanide ne sanyoma nyoma ni nyina na oma ye ne omu ye adwuma ye large scale for no omu ye land reclamation and no chere say so mutu wi omu san hwe esiesie asase no nti omu nsɛ asase no okay eno mo practice afforestation mo dua ndua ne ade no nti bra ye ho nso se ye ka cho se ukura 18 karat wo de ko baby a ye test a 18 ye ma o diamond a wo de ko baby a wo test a ye diamond nti wo beto jewelry a wo benya asumdwe a bibie ni ma bra GOLDBOD jewelry na me e-commerce and also eno ne your website na ye din kan ho asem goldbod.goldbod.gov.gh okay Joe also what's me chat sesia de se ne ye nyina ye nim no bronya mu a na ye won na bronya nso de ya kyede nko a udo obi a ade a wo de be kye no na ekire enti wo be kye obi ade a me pa wo kye your vouchers no se ne ya ka no 5,000 up to 50,000 be gibi na fama udofo bi na ono nso nya gold emfanto ne kom ye damase esi damase nti Adom Smith and Josephine and yete one more enka GOLDBOD jewelry and I know din komo no so me catch you ma you show o de ye window shopping craft fa ho de kohwe and o mama ye vouchers baby a usika no beso wa tobi bronya yi oje e tablet yi kura ba kuma me suggest on me wi e ma no mo hura mu na omo adaje wo wo de bi nso a wo maka e bi ani na pa ana ye o do pese omo nye ne kama so ma on be ye so pese o twa odi gu so pure gold nyina so on be ye de ma